le bana ba ka ga ba ntlhomphe ge ke bolela ga ke kwagale jwale molaetša o re ka gare ga mathata ka moka ngwalela seyalemoyeng gomme o ye go tokopantšha a le Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tswa ka mola lefaseng la ga Matlala Ramošiba Kgauswe le Letamo ene ka nnete gona ka Kapa Radio re a leboga nna ke nna morwa motšha maubane ke nna ka Kapa Radio o gona Professor Moremi fa balli ba rena ba gona ba gorogile o mentle a le go senya sebaka ka Kapa Radio ke ya ka molago moroka ke mo fe lekopelwana le ke moka atamiše babogedi atamiše batheeletši kgole le gausi mo a ba re theeleditšego a ba le gona Prof a ke go leboge malome ka Kapa ke go tamiše ke leboga kudu-kudu gore re gahlane le khono ke sa bolela ke fihla mo gore ke go bone o le ka kua moletši o swanela kudu o bethile khate tša maemo a godimo ka re ya malome ka Kapa ka kua o a nyadiša ke a idu ya be ke ba fihletše ya ka bona gore no ka mola go a nyalwa go bapalwe no re a ba lebogela man re lebo re a ba lebogiša modimo a batle ka moletši ka nnete lenyalong le le botse le re le boneng ya a ke dumediše batheeletši ba Motse Community Radio Station ke dumediše balatedi magagešo ba ba latela go radio ya ga borena ka kua Facebook ka dikgokaganyong tša leago ke dumediše mangaka borena baruti ba borena re a batamiša ke dumediše bokoko ba ba le go fa malome ka Kapa ke ne molaetšanyana o monnyane fela ke rata go tsebiša go batswadi baohle ba ileng gore bana ba bona ba thwasa ka molagae gore go na le di-contract tše di leng gona tše di tlilego re fetotše contract ya rena e re beng re e berekiša contract e leng gona ke kgopela gore batswadi ba tle ka kua ga Moremi ba tle ba e bone ba ba balle yona then ba ikwešiše then ge ba fetša go ikwešiša goba ge e le gore mo gongwe ga ba ikwešiše ba dumeletše go fiwa yona ba ya go e bala matšatši ao e lego gore ba tla kgotsofala and then ge ba boa ba itlatša ba itšiša ka molagae lebaka ke gore re nyaka gore melao ye ya rena ya bongaka re e beekanye gabotse e sepele ka tsela and then kontraka ya rena e sepelelane le molao wa ga borena wa naga mathata-thatana a kgone go fela ge e le gore motho o ba le bothata a tsebe mo e leng gore o tla llela gona ke tloga ke nyakile ramolao o ileng gore o tlo bereka ka di-contract tše di leng gona le go e tlatša ba tlo ya go yena ba bolela le yena and then batswadi ba e tlatša ba kwešiša gore ba tlatša polelo ye e reng eng and then ge ngwana e tla go goroga ra tla ra fetša ra botša ramolao gore ngwana o la o a goroga jwale o ka mo direla pampiri go ba tokomane ya gore re a molokolola re le ba ga Moremi nna le yena re feditše and then ngwana gore go sasa a ska tla re ga a tla ba ke tše dingwe wa kry-a ile gore rena le yena ga re gogišane gabotse mokgantse re ne temogo ya gore batho ba bantši ba ne go se tšee thwaso ya bona serious ba sa le ka gare and then ge ba fetša go tšwa bathome ba tle ba bolele mathatana-thatana a e leng gore be ba gahlana le ona jwale contract ye e bohlokwa ka gore ge e le gore o tlaišiwa o le ka ga Moremi tsamaya ramolao šule ofisi ya gage o tla botse ba gore e kae o ye kowe o ye go llela go yena and then a tsebe gore molao wa bongaka o reng dikwanelo tša ga Moremi le wena le ba gabo le thwasane di reng and then thwaso ya motho e kgone go ba gabotse ka lebaka la gore ke lemogile gore mangaka mantši ba tlo senyegelela ke bongaka ba bona ka lebaka la mathata a e leng gore a fela e ba gona ka gare ga thwaso so re nyaka go lokišana le mathata go swana le ya re nyaka gore dilo di sepele gabotse ene le gona re nyaka gore ge le thwasane le ne mathata le tsebe gore le ne le right ya go lla
le sa le gona ka mo thwasong. And then le thwasane le tliša ke ba gabo ka thwasong. Ba gabo le thwasane go botlhokwa gore ngwana ba botse sello se sengwe le se sengwe se a gatlhanang le sona. So ge go ne kontraka ye le thwasane le tsebang gore a se moremi a ngwadile mo, o tla tseba gore ge ke ne bothata ke tla founela mang wa ka nthušang gore ke tswe ka gare ga bothata bo. So e gona magagešo, and then le ka fihla le tla ikhwetša, and then bana ba tla ba kry-e thušo le tšhireletšo. And then le nna ke le ngaka go be le tšhireletšo ye e leng gore ya ntšhireletša gore go sa ge motho a palela ke tša gage a se ka tla kry-e le gore jwale o šupa nna ka monwana. Then motho ga e le gore yena ka bo yena wa te tshenyetša, e tla be le yena. Ge e le nna moremi ka bonna ke te tshenyetša, e tla no ba e le nna moremi ka bonna ke te tshenyetšang, and then ke se ka tla wa khwetša e le gore go sasa ke sola batho ba bangwe. Ke tsebe gore le nna ka bonna ke tla kgona go te tshola. So kontraka e gona. And ya bobedi, mangaka ka moka ba o ile go gore ba ne go šitwa. Mo gongwe ga o thwasitša o tsebe dihlare, mo gongwe o thwasitše ga o tsebe ditaola. Go na le group ye e leng gore na le yona ya mangaka a e leng gore ba ka gare ga tshokolo. A re re motho a ye go thwasa gape, ebile ga re re motho o thwasitše kae. Group ya gona e tlo akaretša bohle bao ba nyakang thuto yeo. So re sa nyaka mo e leng gore ro berekela gona, mara go bohlokwa gore batho ba ngwadiše gore ke ba bakae ba ba thwasitšeng ba nyakang go tseba malwetši a itseng. And then re tlo go ngwala ka le nyakela batho ba ba tlong go le ruta, ka gore ke lemogile gore batho ba bantši ba thwasitše ka nnete ka nakwela ya thwaso be ba sa itše serious ene dilo tša bona. No ke gona ba bonang o ka re no santše ba thome go tšea bongaka serious, a ba tsebe selo. So ba thoma go blame le batho ba seng ba swanela gore ba ka ba blame. Then e thoma go ba bothata ntwela cause ba llela mo ka mokana mo, ene ge ba llela go nna ke le moremi ke tlo bakwa, mara ke tsebe gore motho o ka gare ga thwaso wa gage o ba a thwasa a dirang, ka gore diphoso ke tše dintši kudu tše di diragetšeng ka gare ga dithwaso. So ge o ka tla wa tseba gore yena motho wa llang yena o dirileng ka mo, o tlo kgona go bona gore mathata ke a makakang. So re lokišana le diphoso tšeo, a re sa nyaka diphoso ka mo gare ga dithwaso, re nyaka dilo di sepela gabotse. So batswadi mo gae ke kgopela re le re thušeng. O ne ngwana o thwasitše wa mmona a bereke o a lla gore a tsebe selo, go na le dingaka tše šetšeng di mphounetše dipoleke tša go fapana. Re tlo no kgopela dipoleke tša go swana le diholo goba bo gahlana mošato wa kae bana bao ba thušana, ba bopa group ya go thušana ka go rutana seo ba se nyakang. Ka gore bana ba bang ba thwasitše, mara mo ba thwasitšeng be go se ne balwetši, a ba tsebe go alafa gobana senke ba bona balwetši. And then ba tlo rotate bana ba batla mo go batho ba ba neng le balwetši ba thuta gore bolwetši ba gore bo alafiwa, so ba ruta ke motho wa botsebang. So ke no kgopela perekišano fela godimo ga se ke se thomang ka se se kgone ke nnoši, ke kgopela mangaka re berekišaneng. And ntongwe e leng gona jwale ka mangaka ke a kgopela ebile ke a le rapela, a re bolelaneng gabotse. Ge ngwana a thwasitše ga mamang a se ka re ga a fihla mo ga gago ka lebaka la gore wena le moketa a le thwase go swana, la thowano thoma ka gore la ngwana o le gore ba go tswaletše ba go tšeetše badimo a ba go ruta selo. Nyakišiša taba, founela ngaka mmotšiše gore wa ngwana a le so, then ngaka e go botše. So ke kgopela dingaka re tle re gahlaneng, ke a kgopela ke tlo nyaka date, and then ke beye nako e sa le gona mangaka re tle re dule mfase. Ene batho ba tsebe gore thwaso ga e swane le melao ya malapa ga a swane. So ge o thwasitše ga moremi o e ya ga maubane, o ka se hwetše thwaso ya go swana. Ba ga maubane ba ria tša ga maubane, ga moremi ba ria tša ga moremi. And then ntwe re e nyakang ke gore lethwasane le swariwe gabotse, ene lethwasane le ithute, ene mathasane le bona ka bo bona ba swanetše ba tšwe ka gare ga dilo tše e leng gore di tšea serithi sa bongaka, and then di dira gore serithi sa bongaka se ye fase. Tlhompho o ka se no jwala pele ga batho, and then ka morago ga mengwaga mebedi wa boa wa re no ngaka moremi ga a nruta ditaola, a nruta dihlare. Ka nako batho ba rutiwa dihlare le ditaola o bo le kae?
o ka gare ga thwaso o a jola batho ba go lebeletše and then go sasa gore ngaka Mremi a nruta selo ngaka Mremi o tla go ruta o bo le kae ka gore nka se go late kua o ileng gona gore ge ba laela nakong ba no re ya tsamaya re ya go gatlhana le batswadi ba rena mola dishopong nna ke le ngaka Mremi nka se ganetse ngwana a gatlhana le mmage and then ngwana a sa dishopong ngwana wa go dira tša gagwe and nka se tlogele go lebelela balwetse ka šala le thwasane morago ke thwasitše nna ke ne 15 years ke tsebile gore ke etse eng thwasong ene ke kgotleletše molao wa thwaso ka ba ka fetša ene ge ke fetša go thwasa a sa nka ka bereka ke dutše nka no re close to 6 or 7 years ke sa bereke ke tepereketše di-shopo ka teperekela di-scrap ka teperekela di-company ka tekela sekolong and then ke gona gone jwale o kareng dilo tša ka di a bulega badimo ba bula dilo ka nako ya bona ene ge motho a thwasitše o swanetše a tsebe gore a se ngaka e santše mofe balwetse ngwana ga a etswa sekolong a etswa go tuthutela se sengwe a se sekolo santše se mofe mmereko sekolo se berekile se rutile ngwana se e leng gore ba tlile go ithutela sona mara ya gore nna ke le ngaka Mremi ke tlo go fa balwetse e ka se kgonagale fela ke a kgopela gore mangaka re gatlhaneng re faneng thuto and then re sepedišeng dilo ka molao contract e gona ye e leng gore e draftile ke di-lawyer and then ke tlo e bontšha motho mang kapa mang gore contract ya bongaka se yona ngake nngwe le nngwe ge e practice e re ya thwasiša a re feteng mo pele then office ya rena šile yona mona ye e leng gore e dila ka mathata a mathwasane šile yona mona and then e tsamaelana le molao then ge o le ngaka o e tšwa tseleng and then o tla tseba gore no ba tla kgona go tšeela magato gobane o tla bo tshela molao o tseba then ge o le lethwasane o e tšwa tseleng o tla bo tshela molao ka bo wena o tseba ka gore gone jwale o ka re batho ba no senya ka boomo ba tseba gore no ke senyetša Mremi gane taba wa bona so re nyaka go di lokiša dilo tša mokhutong ke sa re gore mathwasane a rong fela le dingaka le tšona ke a tseba gore di rong jwale borong bo ka moka bo santše bofele re sepedišeng dilo ga botse thwaso e tlhomphiwe bongaka bo tlhomphiwe ngwana a ile thwasong re tsebe gore motho ke le thwasane o ke ngaka gage then go hlomphane and then go felele fao magagešo ke a leleboga ge le tlile fa le tšwa kae gae le tšwa kae Lefiswana ke ba ga mang ka Lefiswana ba Kutumela alright ba ga Kutumela wena o mang ka leina go ntse o go ntse kuku Lebitso Elizabeth Kutumela o Elizabeth and then mama ka mo Joanna Kutumela alright yeah malume ka kapa shutla le famela ya gasho re a leboga moroka melaetša e kwagetše re leboga kudu ga gone molato re a feta ka gore yalo ba ga gešo ba ga kana le re le ba ga mang Kutumela ba ga Kutumela ka mo ke ka pitšentše kgolo ka fa ke ngaka Mremi o la le mmona mmola nna ke nna ka kapa radio ge le ntšele kwa ba re laki ye di a jwang thapo mo e lokile laki le bone ba ra monwa e maemang ka mo studiong ka mo ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha rena a sepela ga botse re gopela gore ka mo diphapošeng kgašo difounu di beng silent sa bobedi re gopela gore re se ke re dika solo re duleng ditabeng tša rena ka baka la gore nako ga e ka lehlakoreng la rena ke monyetla wa rena wa gore re botse ngaka Mremi gore na re tshwenya ke eng re tla itše ke maphelong a rena se sengwe gape nnete fela tafoleng ntle le go dika solo se sengwe gape magagešo re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa dipotšišwago ka gona se sengwe re se ke re a bitša maina a dikereke ba porofeta le dingaka mo moyeng ge e ka ba o ile wa tekry-a o ile ngakeng kerekeng goba moporofeteng kae no ba gore a go a kaya moporofeteng tsoko ngakeng tsoko kerekeng tsoko le gona kua ga Mremi ge e ka ba o ile wa ya ke ngaka tsoko a le mo e tla ba ngaka Mremi ge re etswa ka mo diphapošeng kgašo se sengwe gape ga re amogele mahlapa mo moyeng ba gešo a re lekeng go apeša polelo ka baka la gore sealemoya se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane go meletšo le lengwe le tšwago ka fa le tshwantše le fitlhe tsebeng ya motheletši le dule ga botse e seke ya ba le lomelago sa mafelelo dilo tše le di bonang mo ke dikhamera tše ba gešo mmereko wa tšona ke go captura nto nngwe le ye nngwe ye re bolelang ka mo ebile wena kgaetšedi ka ke dumela gore o tla ntlhatsetša ge ke re
o phentse o bogela ba bangwe o re bona o bolela jwang ngwana o dia jwang le go le ba bogetse wena lebaka la dilo tse ke ba gagesho ke lebaka fela la gore re se ke ra tswela pele go thomela balemi maaka ra thomela boka kapa maaka ra thomela bongaka moremi maaka gore ba boletse dilo tse e leng gore ga di a bolelwa ka fa ge e ka ba go tla ba le motho a reng a ke re le mokole moremi mabane o ileng moremi gape o boletse gore koko wa loya ene pele re ya kua difounung ra lebelela ra kwa moremi a sa bolele taba tšeo ge e ka ba ko wena go ntse go tla ba le motho mongwe geno wa tla reng aowa gape o noile mmamogolo wa ge taba ke sekete kapa mamang taba ke sekete ya ba gore motho mongwe le mongwe wa tseba o teponetse o be a bogetše o kwele gore ga se ka mokgwa ba ga kutumela ba boletseng ka gona a se ka mokgwa boka kapa ba boletseng ka gona a se ka mokgwa bo moremi ba boletseng ka gona jwale dikemera tše ke lona lebaka la rena la gore di be gona mabaka ke a mantšhi kua ntle ge ba di bolediša ba sa di bolediše gabotse ga se mabaka a rena wa re a tsebe rena re tseba le ke fetšang go le bolela gone jwale re a leboga re lebogang ka kapa radio kgaitse diaka ke tlo bapala sopolwana fa ge ke fetša go bapala kokoro di a jwang o le nyako o dumediša le tlo dumediša koo kgaitse diaka ke tlo a re eng madumeng koko o nyaka madume a ra dumedišana koko o nyako gore thobela koko re gona le kae na o nyako re tamiša dumediša le batheeletši dumediša le batheeletši ka moka ebile ba mpona ka mo ba bantse bana o ba go bona ba dumediše le ba le kua gae ka moka le baešo ba moima ba bota rakgadišuwe ao re a leboga leboganna papa ebile ke fitlhile fa a le fitlhile koko a ge go ntse o ka dumediša batheeletši wa tetsebiša gore ko wena mang wa ga mang o tswa kae ka gore koko yena ba še a dumediše o tla no re botsa fela gore na koko sereto ke mang go ntse ke dumedisa batheletsi ka moka ntate ka kapa ntate moremi le babereki ba gae ka moka wa bolela mo ke kgontse kutumela ko lefiswane ko radijoko re a leboga koko lena ka re le dumedišitše kana sereto le mang sa tsebiwana papa ke kgone go bolela leina la gago kore ge ba go reteletša ba re ko wena mang la ba ntheteletša leino la bonnyane e ka re ba ka se re lisbeth gape boiša ka le la o le kgweditšeng go boa kua basadi ba re sešika mme masonomonyana a bo dipudi ekwa re a leboga nko fe kgaetšedi ka ka fano re tamiša a re tamiše pele re tlo tsena ditabeng a ke kgone go bolela aowa o a kgona e re dumelang ba botse gore ko wena mang wa ga mang ngaka shi Joana Kutumela go radijoko gape o gapeletše gore ngaka a kgone o bona gore o gama ke eng ga botse jale re a lebaka ba ga Kutumela kgaetšedi ka ke tlo bapala setopolwana fa ge ke fetša go bapala setopolwana se ke moka o nape o tsene ditabeng a ke re ngwanešo aga maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe ngwanaka ntate kapa le ntate moremi na re mo ra lla ka magae re tshwenya ke malwetsi ga re robale mo dimantlo tsa madilo malwetse le ona re tsene kgwedi ka kgwedi go na le malwetse a ma-different kutlwano a utlwane pila ka magae ko ra ratane a o berekiwa ona mebereko a ona manyalo ke mathata se se re tseneng fela ke malwetse fela okay a re go thusa malwetse a le tshwenyang ke a mohuta mang ba mathomo ebile stroke sa mama ke mama gago alright o ke ngwanaka o ke setloholo alright mmahe okay ebile stroke sa mama re lwa ka stroke sa mama
le nna ka lwala taba ya stroke sa mama Sleneng, se na le about 11 years no ke gana and then o tsamaya treatment. All right. so mo stroke-ung gape lona a thoma ke Se mmetha le kae? ko toropong a le ko Rambek Ko mmerekong, ko mmerekong tseleng, ka gae mo a dulang. ko mmerekong furua tsoa tlhapa All right. Okay. so a wa ka mo bathroom Yeah. a wa kwa nana le ngwana mmamogolo ngwana ausi a hae so ba kry-a wele ka mo bathroom ba mo sianisetsa ko Helen Joseph then Helen Joseph o ha a tswa ke ma kgonne go tla mo hae so after sona ke before sona ebile mafunyana o latelelana ka mo hae and then ke ho tla stroke he ba tlhobolela ra kholo ke ho mama to tshwara ke stroke ke lebetse a ke re tshwanetse o bolele dilo ka moka bolena ko ga ijedi yaka ke nagana gore ko wena o re boledišitšeng ko WhatsApp sa bobedi kgopolo ya gago ke dumela gore e strong kudu ene e fresh go feta ya mokekolo le mama ka mo jwale tše wena ko wena o swantšeng o ba gakolle ko wena o swanetšeng o tsebe go hlalosa gabotse bona ba phošo lemola lemola jwale nakwe e ya spela mathata a ka lapeng di bolele mane mo nna ke halabeletse bolele awa ke ra ke re wena swantse o ka no tlhalosa ko tlhalosa ngwaneso a re roba le papa o tsamaya dilo o bolla dilo bile ha re tsebo rena bothata ke ende ke mengwahanyana se maabane ke re ke ya ka mo ke ya kgane ke tla thuša ke ya ka mo kgane ke tla thuša ao boroko a bo a o ne bophelo le nna ke lebela se ke phele ke ndo e kgoga ka le motho o mma bona o ke mo išitše ke tšo bo ya kgole ka le bolela botsoro ka se bolele motho ka lebitšo ke tšo bo ya kgole ke fetša dikgwedi kowe ebile ke sa tsebo re na le ba ka mpolaya ha e ke ko kae ka ngwana wa ka mara thušo a sebe ke re papa o fitlhelela le ka jeno bjale ke re nana ka re bana ka gore bathuši ba nkereyeng re bone gore na re tswa jwang se ka no e kgatellana re bone mpolane radio e khomotse se seng hape tate ka kapa le dio tse re di bonang ka mohae sale ra bitsa ngaka Tsoko so a tla re tshwarela motse ka mohae ngaka Tsoko o left ha o tshwara motse 2 days after ho re kere lo swile a ke a itlhalose gore tlhogo ke mpya mmele o ka re tshweninyana mara matsogo le maoto ke a motho a tla hape a tla dira hape wa hape lerubisi hape le ona tla ira hape hey le dinoga tse re di bolang ka mo haid ke tse di makatsang gore o ka re ditsa madi le matwintsi ke noha after no se seng hape ke a wena ke feditse re ke tla ha kantse nko re di eso ya mathata rena e tla ba mantši mo ke le mo tlolle thobela malome ka kapo a ke thwa ke bolele fanaka a tumediša mo ke mma kutumela ke kgopela thušo bakgalabe bophelo a bogo ka mo lapeng le ba sokola le bana ga o ne mebereko ga o ne eng dilo di kitima motse ene ke taba ya kgale ga se taba ya maabane ke tlhetlhile ke a kwa ga o ne bokaone jale ga ke tsebo rena nka lebaka jalo be ke re bakgalabe bašo nthušeng ke ne le bana ka mogae ke ne le ngwana mogolo o a lwala
le nna ke a lwala le bana šiba lapile ke bothata a ke tse gore na nka leba kae le nna ke lala ke tshoša bana bošiu ke bolela napile a ke tse gore na hana mo he ke bolela bothata bo ke a hafa gore a ke hafe gore ke bolela tsona rua jwale bakgala ba iso tle ka moka le ditlolo tse di reng di hona e no be dilo fela ha di bereke a re reng ena o ne le setlolo se se ka reng ka nna ka nna tšatši le lete a mabedi o kry-a ka maena pele o tlhafile o sa tsebe gore o ka reng mare dilo tsona šitše di tsamaya motso di kitima bošiu o no re le rentši santse mo nka bo 7 o no twa motho a tšhela nto ano mone re hwasha mongwe a phoša dilo mo dimantlo mongwe nto di namela di bina mo dimantlo jale bakgale ba iso ga ke sa tseba ye ntsho le e tšhou be ke kgopela thušo gore mongwe nka sekamela ka mo bophelo bo ka be gona a re robale gore tsene ka mo ntlong diloši ana ke ka bo 7 ka bo 8 a di ne nako o re pula diana o re madimo a foka awa mo tsona di tshwere mmereko ona re phela re mara dilo tše pula e di nete pula e di madimo a re tsebe rona re ka lebaka jwale ba re ke kgopela thušo ba kgala le ka se nthuše na ke mma Kutumela Efiswana le kutlwana ka magae ya re twane ka magae le bana bila ba sa mpona gore ke kokorwa le kutlwana a e bona ka mae re no nna ka gore ke bana ba ka nka sebakobe ke ditlogolo o mma bona ena wa fokola jwale setlolo tse re neng tsela a re nne ga o tsebe gore ke sentšeng gore ke dimpile o ke tšhaba le o bolela le bona ke le ka mokotloka bapile ke bothata fela jwale be ke kgopela thuso rena bophelo bo ke bophelang bo ba ka mo motseng o nka le bakae jwale o le ka kamano ka kapabe ke duma bakgalabe ba iso gore mongwe lena le ka ntlhaela thuso bophelo ba tswela pele gore na jwale he ke tlo hwa o le ka ona mokgo ke tloela motse o tlo šala o bereke ga jwang ka ga o na ba le malome malume a hona ke bona ba ntse ke itshwareleditseng ka bona le mokgalabe a tsamaile o ntlwetse ke ne lona ditlolwana tsone malume a sona ke no be mokekolwana jwale napile le bona awa twana e hona e botse bophelo bo jwale a ke tsebe gore na nka diang ka tšeang ka tlhakantšhakatša ke sepetse ke lekile awa ga o ne mo nka reng awa mo bile ka kry-a bokaone wa tla wa šarakana o no tshwana thobela bakgalabe ba iso ke a rapela tlhe thuso yona ke a ikgopela ke tsebe gore na nka leba ka ke re yalo bakgalana ke tsebe gore ke šaetša polelo le tla ntshwarela mo enseng ke bolele ka re thoje a di sa tšea botse jale setse ke thomile go bolela ke le temo ke a hafa gore ke bolela tsona pile ga ke tsebe ke le kgogorana ka mo ke ile ko motseng gape ba tla mpola ba re o tlišitše bolwešu yena o a bolela jale bophelo bo ga ke nne botse ke nna o le gore ke nna botlhoko ka mo lapeng ga o ne mošimane ga o ne selo no bentse o le ke mokekolwana le bana thobela koko o lla ka mathata a e leng gore ba bantši ba ba leballa ka ona go hloka mebereko manyalo mešito ya ka gae kgaetšedi ya ka o boletše ka dinoga mola ga a fetša a boa a bolela gore ngaka tsoko ile ya tla ya bereka motse mola ke kwele a bolela ka ntongwe ya gore e be e ne le hlogo ya mpia gomme mmele gore mosela kae o tla e hlakiša gabotse le tsona tša dinoga gore dinoga tše mola ya bang yena a di bonago kapa ba di bolayago e ka be go bolailwe tše kae tše jwang ka dikhala ka ntle ka ntlong dilo tše mokgekolo a bolelang gore di kitima godimo ga masenke ebile go na le go gašwa di thoma ka bonako mang go diagala jwang kgaetšedi yaka ke kgopela gore godimo ga dilo tše koko a di boletšeng ka moka nke o fete godimo ga tšona ka aene o tsenelele ka di-details
and then o be o re botse kapa o re tlhalosetse gore ge koko batho ba robetse yena a le ditabeng o ba ditabeng a bolela a reng a bonagala jwang kapa a kwagala jwang Thobela ntate ka kapa ha thoma le mo ditabeng a robetse e ba motho ka re o tseya dikgang a fetsa walla o ka re ke motho o tlileng botlhoko ka nako nngwe like ga yo ka re ke motho a nang le depression a re tsoro bothata ke eng bo se mo tshwereng and then dio tse di namelang a di na nako he letsatsi fela le subela fela di a namela ka 6 nako nngwe namela ka bo 8 o no kry nametse o re o kry o ka re o hashiwa mmu or letswai ko dimantlo mara o tswela ko ntla o na fokola and if di namela ka ma 6 o ra dio ba di chaisa furu ka ma 5 di atsa ko na ntho ka o utlo ka re ya followa mo dimantlo and then di no ha tse re di bolaya hantshi ba tsentsho entsho or e brown ha ona re khwedi ka fela seng ke re bolai no ha ke selemo ke mariha re bola no ha mo khwedi and kana go nkra bile mo letsatsing re bolaile tse pedi di tla di no phelentse re di kra mo lapeng last ke tse ithutse re di kreile le rena di trial tsena ka montlo e one ne tsene ya tsena mfasa fridge ka khona e bolai e one ne le one trial tsena e le mo monyako ha o bula monyako ya tsena lona ka khona e bolai and ona le ngwe sele ka e bola bokoko ba tswile ka malwetse ela ne le kholo if ne le telle rumo ke nyane ka botelle ke na ke na le bana ngwana ko hae o mongwe wa 10 years lo asisi ka 10 years ela ka mkhone le telle ra ikara ka mo hona le one room engwe na re beile dipitsa ka mo yona na re phelentse re bona motlhala mara re sa tsebo ro ifeletse kae tšatši le leng ka bona one room ela na re beile so le batila teng go fase kona re le shwameditse ka masaka ka makala ke masaka la chieftil ha ke re ko bula ya wa mo pelaka o ka re ke thaere so ha ke thoma ke lebella ya namela mo di cell phone tsa di tools ka lucky go ha yona le di chip ka khono ipinyella mo le boteng le bana ra e kokotela e tse re se ba ka o khwa mara ne le kholo yona ke tso ne le mamare ne le ntsho ene tse dintse tsona le tsona ke no ba tsetelle mara se tsetelle beo ke le tsona ya bontshi ya tsona no ba tsentsho no ga tsa teng and then hape boletka mo le haton la re ha robal ke na hana re bothata ba hae ke stress o bile le ka ngwa ho mong ka mo hae sala in fact ntwa sale no thomana mola mo loreng go sala decide o rekisa ntlo ko tropong ntlo ela ha e rekisa nna ke hana hore ba e rekise ntlo ela ne le ya malome so bona ba fetsa ba e rekisitse nne se nna ke nnoshinele nna le di gaitse di re hana hore ba e rekisa mara e market stress because ana nnoshi o nahana ka yona mara yena a khono bolela hore why so ntjana hane ka yona yena o le we deal for the own sake ya cost na ba sa ka tlhasa kra chaleta rente na ba ja chaleta rente o mo nna tlo e rekisa yena se re selo kae mara ke yone marketing mathata mo lore o nahana too much corona na too much mo lore o na le stress le no wa tswa na go no tswa a tswa bolela ka mkho ha tswa na go o ka re ka kwatela mo leruong no tswa tshwara kubu kwa pudi ya lata e better a se boro e bethelang go stress sa ga no wa ke tsore pila se o ka re ke se motlhakantsha tlhogo no le ena o bona o ka re na le ntwe motlhakantsha tlhogo. All right o boletse ka ngaka tsoko ye ileng ya tla go bereka motse ka kua ga ka morago la bona phofolwana tsoko le ena kuku le ena hape a se motho wa o tswa ntate ka kapa in fact nka no re di bolaisa nna ka gore nna ke thoma ke makatšega ke nna ke ratang go tswa and then he ke tswa ka nako nngwe ke tswa ba sa nyake ka nako nngwe he ke bitsa ngaka tsoko ke no e bitsa ke patetse ko ke ba botsa gore awa hape o etla ba dumela e setse ba tseba gore o etla mare nka ra re tsweng awa pila ena sale ra gola tlhokofala
awa zange a tswa yena ntwe le rekisheng kua magweng e be ile ya malomago mofe monga yona o kae o tlhokofetse o bolaile ke ba no re bitsa ba re o ka re jele poison and then ba no re bitsa tlhokofetse ba re tlaletse mosadi ya gago kae le bana ne setse a tlhalane le mosadi ba dula noši ne setse a nna nosi bana ba tsamaile le mma bona okay bana ba tsamaile le mma bona ena na setse mo ntlong a le one and then koko why o rekisha ntlo a morwa ge o fetša e boe go stressa gape gore o e rekišitše awa ntlo ya morwa o re tle ke e rekiše be ke sa e rekiše papa be ke rile bana ba bo dikgaetšadi tša le ditlolwana ge di o nyaka mmereko johannesburg di tla nna mo yona ba maketa ga kere ka re maroko a gona jale bana ba a ba sa nna ko ba e tshwara rofo na bile ba ke ka mo ga bona ga ba mphele ka šele bile nna ke mathomo ke sa ba nyakele ka sente kere o tlo re o mongwe a tloleletse mmereko a tšea tsoka a kitima a o nyaka mmereko kwa a o nyaka mmereko wa dileng a o nyaka mmereko jale be ba e tshwara rofo be setlho e sa be yaka papa ene mošimanyana o wa kao ga ntšea ntlo o e ngwadišitše ka nna ntwelele ke re ke se ngwadišitšwe ka nna jale ke hoelela ke mengwaga na ntlo lena ntlo jale ga ne jale he nna ke tlo e rekiša papa be setlho e sa nna motho la ntlo gore ke re be nna batho fela ka re mo mmamogolwae le yena mmamogolwae ba itloetše eno be ntlo fela e nna mang le mang ka re mo mmamogolwae ka re ke a le rapela gore le nkiše gauteng ko bonana le ntlwele mpe ke e rekiše no le gore e no nna batho fela a e tseborudi yang ebile a e sa ne selo dilo tša ka gare ba tšere be setse no be golo e napile phoofolwane le e hweditšeng ya tlhoga mpša ya mmele wa eng le feditše le diang ka yona e ngaka latlhile tsoko ke ena e tsereng a le o tla bona plane ka yona wo o go tloga mo a senke le itemogela matata go swana le yona gape a senke boa gape o no ba o buile a ke tse ke mang kgwetlho gore ke le robisina Shidibo Moroka nna papa e re ke bolela nna bothata baka ga ke nya a ke motho a polelo ke motho a re he re boletše re feditše mo a ke nganga bale ande bana ba ke ba botsa gore re tla nyaka wo ke šheleng papa gola metente re nyaka wo ke šheleng ka bošu o tlalo o re ke tlare ka bošu o re tlago ka o re o re ke tlare ka bošu o re o tlago ka bošu o re ke tlago o re ke tlare mara ga o diege selo ba tlo ba re mokekolo o tshware ke stress o humana o sa diege selo jale ke re tlo feletša ka bophelo bo phelang ba re phela botlhoko papa jale a ba di ene ke be ke ba botse kere rena he re hola a senke ke nyake ngaka ke le kakanyana ka lena batswadi ba mpona ke tla le motho ke re motho se utlong ka la for jwa jale mara lena ka re ke se jwa le le bona metlhako a ka mahabo lena mara nke leme tšheleng e jwa ka a o sa ne kgomo ape o di batla rekiša pudi wa rekiša kgomo wa rekiša mara o di e selo papa ao nna le dinoga tšeo be ke no re bolaya o latlhe ge di bua di tla no bua beke e tlang e tla feta hela e di a boya gape ke rawe e no bolaya o latlha ka ra o thuše selo se tšeo no gore ke bophelo e re le jwa lebile re robala le maswikana ka mo ntlong ile a bona batho robala le maswika ka ntlong maswika go diang koko a swika a ke re santše ke di tsena ka bosekese ka bomammanyane nape o tswele ko ntle o re ko dimantlo kongoro ko dimantlo o re a ke re wa tshoša o maswika a le robalang le ona ke ya gore ge le kwa dilo tšela tša ka mogodimo ga ntlo e napile le tope maswika re a tshoša kere o tshoša na bile a ka se tshoše ntwana ya re kutu yago o tlo tle le tlhatlheretlhere ke tu o boela ka ntlong ga ke re wa šia le wena le wena wa šia e tlatla e oporela gore ya pora o re die jwang ga o tsebe gore ya tlhakore le lefe jwale kokompotse le na le mama shua ba jwa ke mengwaga e metelela ba jwa le mo dumela thušo gore stroke se se mmethileng ke se fole le yena a swane le batho ba bangwe
re tla katana mo go mama ra bona gore re mo thuša jwang ke kwele o bolela taba koko o re bošego ge o dutse goba o robetse wa bolela ande polelo tša gago di kwiša bohloko ka gore bana ba gago ba go bona o le motho o lahlegelang ke mogopolo and then gone jwale o bolela gore koko go o robetse wa boifa ande go bohloko gore motswadi a boife ka motseng wa gago o robala o swere maswika ka diara ka lebaka la go tseba re ka lapeng la ka go tlo tla di ha robale e robetse ha ba tshwanetse o ntsoša ba ntsoša nako ngwe ke robetse ke lla ba ke re ba mpitša mmane ditlogoletse mmane tsoa ke papa he o reng ka petla be ke boletse ke lla jwale alright ke a go kwa moko bothata bo bong bo nna ke bo bonang goba ke bo kwang ke kwele o bolela taba e thata ya gore ka gare wa go kwana wa bona koko go phela ka gare ga lapa go na le ntwa go sa kwane go ne bokotsi ba gona Shibu bana ba go se kwane ba ka bolayana bana ba go se kwane bokotsi ba bona ke gore ba ka felletša e le gore ba bolelana gampe ka ntle ba ka fetša ba tšea taba ya gago ba iša ka ntle batho ba go tšea ka mogomo malwetši a tsene ka ga gago sa madimabe ke gore le ngwana go tsene lehu la semaka ka gare lapa la gago le hloka thušo a re tseneng tabeng ya dintwa go bakiwang ka ga gago koko alright sese malume abuti ke abuti yago ke malume yago malume yago ntlo le rekišitšeng bana ba ga gago no mo tee wa felang a etla ka mo laetela koko o a tlang ko loreng o ko ntle ba le ba nanyetseng mma bona a ba alright ge a fetša go divorce le mma go bona ba sherileng a se ba divorce ba no ngalana ba tsamaya o ba sainne alright tšatši le lengwe ge bana ba le ba ka tla ba re ba nyaka ga bo bona le o bereka ba le nna ke ntho ena ke e lwelang tate Moremi and then on behalf ya gore na ngwadisitseng tlo ka yona koko a ke tse gore bana ba mo tsamaise ke nana gore ba mo ropile nna ke e folloile ge ke fitlha ko yona ko ba itshentshitse ko Pitori nna ke ile ko Joburg ban romelela ko Joburg ban romelela Pitori mara ka se ka tlhe ke sae ba mpotsa gore bona ba fitlhile ba tšhentšha gore koko ba re malome na sena bana that's why ntlo ele e wetse ka mo saeteng ya koko so a be le gore bona ba kgone e rekisa a nna ke tseba ke re ke lena nna ke tseba alright nna ke gane le rekiša koko le rekišitše ntlo a kere le rekišitše ka ngwaga ma o a tsebiwa na papa o a tsebiwa boramoko 2019 ke kuša re tšheleta gona le 2019 le ba ifeditše alright le rekišitšeng ntlo and ntlo tša toropong di a tura kere so a go no motee wa tlileng ka kgopolo wa gore a re ageleng bana ba le ga bo bona le ge ba ka re ba boa re ba šupetše gore ga bo bona ke ka mona aowa nna ke dile so a ke re be le papa bona ke yena a le teng be le yena mošalalapeng ke yena monyamotsola nna ke rile o rekiša ntlo e papa ka ya hantlo ka mogae ka re ha bo bona ke ka ma ke ra papa bona ba ka setšwe ke ka magae o tla re o moteng ke ngwana yo mote wa ngwanyana wa ne le yena kokare o tla re a hopotse o tlae ga bo bona ke ka a ke nyake ba phatlalala alright ge papa go bona fetša go robala bana ba le ba boditše ba tlile polokong ba sa le kakanyana ba e sa le ba bannyana ba tlile alright ke leboga ge o baagetše a gone molato koko ke nyaka go thuša fela thušo kgaetšedi yaka e tlo tšwa gore lena le mpotša nnete na koko re ditlogolo tša gage e le go lena a le kwane ka gae le bakang nna for saeteng yaka na re baka yona taba ntlo gore ba se ka e rekisa ene koko ha re o ahile ntlo ha aha ntlo koko ntlo ba no ba renovate-ile ra go le ne ntse a ahile
bona ba no renovate ka tile pila a se tile ka re ka tile ya ke re tile la nente lo ke half of ya rent tile ba itsentse ka tšhelete rent and then ba tsentsa ka tšhelete mo e ba rekistentlo ba dirile tile ya mo fase le ceiling fela ka yona ye nngwe ile kae engwe ba le fedile in fact le rena ba re bontsha koko ne le yena le mamogolo na ba e rekisa ba dirile spira na ratse bore ba e rekisitse bokae jwang kae ene le bana ba hae a ona mo ba sheretseng o ba mo sheretseng ke ena o reng kwa kontle mana sa nyala mmahae ba mo file kgomo a ke tsore tšhelete ba mo file bokae bona ba re ba mo file tšhelete ena o ra ba mo fa tšhelete mara re tsore ba mo file bokae ka mo ntlong ye ka mo jarateng ona le ba tsere kgomo ya ka mogae ba e file ngwano koko sorry papa o mo fa kgomo a ke re bana ba ka ba tlwanana ba ntshware botse ba ntshwara rofo ke bana ba ngwanaka bana bao ba bona ba le bana ba hodisitse ke nna ba bona ba tsena dikolo ba bona solo ba bele ha ba bala tlhakishala le bona ke bereka le bona Johannesburg nna o tlo fa moshimanyana o la kgomo be ba ntsene papa be ba ntsene ha bolele nnete be ba ntsene ditlo be ba go tsene ba go riang ditlo ba nyaka tšhelete ha ke be ba ntsene ditlogolo ka moka be di ntsene di nyaka tšhelete kare a se lena le ka nyakang tšhelete a ke re tšhelete ke ya ngwanaka a pa se bona ba ka ntšhela morago ka tšhelete ya ngwanaka lena tshwanetse le lebelele nna ke a lefa ore ha ke lefe ba ntsena ba re mo wola leng ko ntle moshimane ba re etla mokekolo o rekisha o tso reka o tso dia ntlokwa mola wa kontle o wa kontle na ba o phela ntse ba phela ntse tla le papa ya phe bjale wa ka ntle o tlile ba re tshwanetse o mo fe tšhelete wa kontle ka gore le wo le rekisitse ka re tšhelete nka se ba fe papa yona ke rile ba mpolaya ke tšhelete ya ngwanaka ene wala wakwa ola gore o mo fe kgomo koko go tlile jwang wo ke mo fa kgomo ke ngwanaka wa ntlhokomela o ke ena a go shireletša wa ke ena a senke ke tlwe ka mo papa ke na go mosotla alright ge e le re ngwanola kwa gago wa yo sa monyale koko awa ba habo ba hanne nya lona bolela nnete ba habo ba di shupileng ba reng ke ba mauane ba hanne ke babo mauane ba bontsweng ba nnane why ba ganne aretse ba hanne papa ba hanne ba tloa ba hana ene ngwana la ba re rata ene wa rata la ha di bela tlile ka mohae ke ngwana wa kamola a re gane fela re nyaka go sepediša dilo ga botse o ka se ke ngwana o seng wa monyala e seng wa gago wa mofa kgomo ke taba e nngwe thata a e swane le ge o file motho tšhelete nna ke rile he ke mofa karawa ka re bile shiba ba habo ba hana ke monyane ngwanaka ke ya o rata pelo wa ka e botlhoko a ke re papa wao o robetse ko wena nka be le ka tšea kgomo alright ke dumela go morata koko ga gago ana le rile lenyakonyala ngwano go ba lenyakonyala mmago ngwano awa berile re nyaka o nyala mmae ngwana ke re mme ngwana ena ka tlhasa dumela mme ngwana a tšika mokgala ba ya sa phela kere wa se tsamaye botsanyana ra re nyaka ngwana and then mmago ngwana o kae wona o nyetswe and then le ile la ya la re lenyaka go monyala la boela lena be le botša mang gore lenyako nyala mmago ngwana ba re ile hantši re ile ra ba ra ngwala lengwalo mmae a sa bereka ra ngwala lengwalo ra rawa o tla re wa tlileng a nna le malomae o tla re wa tlileng la mo fa lengwalo le o re le re tla be ba yenko lengwalo le sa le tsena ka mo moleteng alright e sware mo ganyane sesi go diragalang ka taba ya koko le ba ba reng ba nyaka go nyala o ka re taba tša gona ga di sepele ga botse ba sale ba isa lengwalo ba mo fa yena cousin a ka gore a lise kwabo sobo yena re tu le fitlhile gore bjang bona ba ya kwa ba le ba kry-ile o sena motho ya be le gore o ka re ba tšhaisa le bona alright koko mo go dikgomo tša gage o file setlogolo se sa gage fela kgomo and then lena ke ditlogolo tše kae tša koko di leng gona ka gae ana no setse
re setse re tsa itere re itere and then lena ba bangwe le fileng a re fase why koko a bolela gore lena le be le motlaiša nna ke motlaisetsa fela gore ntlo ela ba se ka e rekisa kore nna ntlo a ka nele gore ba se ka rekisa ntlo ena ntlo ela ke re na balele ke family house wa nyaka o market a nne ko yona so nna ke lebeletse gore bona bana ba malome especially ena wa ngwanyana cause na le toropong ha hola o nyaka manno o tlhoka manno a ke re no ka nako ela a ke no re o nna le stepfather maybe a ka be le gore wa tlhokomeleziwa ko and then o boela ka mola le rena ha re o marketa na re o nna ko yona cause ka nako ba e rekisa bona ba e dile sephiri nna ke ile toropong ke le ko nna ko yona ha ke bua ka busa ke lesu la relative ganing o buseng ke lesu be le gore le nna vele nna ba yo ntšha ka no re e tswa ntlo ya rekisiwa cause ka mo jarateng no na le dirumu tsa butaka tse 2 le tsona ba lla bana ntlo banwa le dirumu tsela le yena ba se mo sherele seno koko and mo yona a zanga ba re a re nne fase even le yena mama a zanga ba ra re nne fase re nya go rekisa ntlo shi yona ba re tla costa 200 re na hanno re ka 200 re rekeng eng or re tlwele le so or re diele bana ba le eng a zanga ba itira eng bona ne le yena koko le bona ba rekisi ba ntlo fela le yena no a tsebo re tšhelete ne le bokae o jile bokae di cost ke bokae papa ke re ke khutse la ntlo re ke re ke bolela mo matlhong a lena ka sontshware botse ka ntlo re ke khutse ka dipolelo tsa ka mo o ka tlo ba mphetola hane le o bolela botse o ka tlo ba mphetola ka sarate ka sontshware botse ke lapile le botse o la be ke re ke tlo rekisetsa matswa kgole o wa gago la tsa re o tla o rekisa ka nnete marako ka re ke tlo rekisa bophelo bo ke bophelang papa ha ne le monate re bolela bophelo ba nka bo botse gore ke bophelo jwa ga botse koko bo se ba go dirang re go galle bona ba sa lefa awa pila ba ne utlwane le nna gore motho a ka bolela gore a ke re mara koko go šala o tšea sephetho sa gore o nyaka go tšea motse wa gago o rekišetse matswantle o feleletse le gore le wena wa tsamaya gone moe why ba go dirang le nna kore ke feditse bjalo ke gore ke nyaka bolela nnete ke feditse bjalo gore o ka neng ka o tšea motse ka o rekišetša matswantle ka bona gore ke tswa bjang gore ba ba mpolaile 6 se le dirang koko ga botse koko ko ngala ka mohae a ke no ka mohae ke nna le bona and then ke nna le bona nna in future ke sontse ke nyake motse ka ke re ke khaitsedi ene ke na le bana so koko pila ena a rate nna ke tswa sontse nna ke nne ka mohae ene nna nka selle motse wa ragolo mola ke le mosadi ka mogae koko a ka rata wena o dula jwang ka gae mola a re o nyaka gore lena le mošutelele goba yena a rekiše motso and then lena le tlhoke mo le dulang awa ha ke bolela jwale ke bodiša ko gona o se tshwarane botse bana ba papa mokgalabi o rile a tlhokofala mokgalabi bana ba ba godisitše ke nne ke bana ba ngwanaka mokgalabi o rile a tlhokofala a re o mma bona la ka tšewa ba babedi ba ha ba tsamaye a ke ra re ne bana ke bana ba ka o huileng tša ba botša lentswe le bona mokgalabi o tlhokofetseng tše o le gore lentswe le wa ba botša jwale ba seke ba nyalwa koko awa nyalwa ke gane gane jale nka re ke nna le wena papa wa tlo ba re ke ne le setene mola o botša ke ka mo batho ko ntle a ke re santse ngwana a le kgopele ga botse a le lae awa gane ole o ne le setene na ke tsebe dilo tša ke di tloka ntle sesi wena wa e ore kokwa go ga a dumele lenyalo a dumele ntate ka ntate moremi and ebile a dumele especially nna ke tswa ka mogae because ka nako ngwe re fapantšha fela ko gore gape nna nka se nne ka magae ko nna o fitlha kae ke se monna a nka se re ke tla aga motse wa ka magae ke le monna ke le mosadi a ke re swantse nna ke tswe or swantse ke nyalo ke tsamaye le baka and nna gore ke tswe ka mogae ke taba gore ke sa mmotse a dumele le nka re ke nyaka stene swantse ke tswa a dumele so ke nna ke decide le gore ke nyaka stene ke tla tswa ka setu ko re bila an la ka letse le matlhatsi mo ga botse koko a go rata nka no ran rate nka a ke tsebe mare yena mara nna nka no ran rate because treatment ya gae mo nna a se yona ka mo mare nna ka mo ke bodise ke taba gore ke nyako ba bea mo tseleng
o bodile wena ka ganong kudu a ke re ena re ke bodile awa nna a ke nyaka a ke bolela nnete yona ke bodile because of nka se dumele o tshwana le ya mo ntlong vele ke lwele ka yona o fitlhelela ke ba biletsa family meeting mo e le gore yena le today o sa ibeile sehupi sa gore ke biditse batho ka batlatsa ka mo garageng for yena o rekisitse ntlo ya ngwana hae of which is wrong mara ke ya ngwanaka ba bona gore ke impa ene ba dirile bofrod re he re bolela ema ba dirileng ba dirile diphoso forate ko gore bona ba lla ba fitlha kwa ba tšhentšha dipampiri tsa gore ntlo e biditse ka nna as mother ene yena a se bja ntlo ena e biditse ka mpho why cd kwa ba bona ka rile kwa nna ka tlhaya ko ntlong ema mpho ke ma mpho ke ngwana malome o ka re ba ke o tlile ka yena ka mo lenyalong so malome ha dira ngwana a be le gore ka nako dintlo di tswana ba nyaka ngwana mathomo ka re o ne seng ke a biteng o mongwe so ba ngwadisa ka ona a ke re bale ge ke le monna ge ke gahlane le mosadi a ne le bana ke ba ha re ne le toka ya gore nna le mosadi ya ka re ka no ya go dula fase ra bona gore a ba dilo tša rena jwang so tše di dirileng ke malome le mosadi ya gage a ke nyake re di tsene kudu a ke nyake re di tsene kudu a re tsebe gore why malome a ba dira tšeo nna nto ke nyakang go ikwešiša kore ge wena gore ba dirile fraud o ra jwang o boneng wena nna ke a tlhaya ke lebetse gore ke eng department ela ya dintlo ga ke fitlha kwa ke nyako checka gore why santse ba e rekise because ntlo e ne e bitsa ka mpho yena ngwana wa malome so ba re bona a ba fitlha kwa ba itšhentšile ba re malome na a sena bana that's why e wetse ka mo koko gore ba kgone go e rekisa so malome o na le bana and le yena o na ba sa mo include yena o ba mo fileng kgomo be ba se ba mongwala le ene and then hora re yena ko department ba le yena a teng le yena a exit malome o ra rena a sa dibana alright ka gore tšhelete re bolela ka tšhelete e leng gore e fedile ya ba tshwenya e wetse ka gare ga account ya ma ya ba tshwenya tšhelete papa ke ya ngwanaka a ke boele lona ke tšhelete a ngwanaka ka mo gare ga stand go bolelwa gore ke kule ge ka baga kae kwa gabotse letla mpia gabotse go bolelwa gore go be gone le ntlo ya malome a kere ka mogare and then gone le two room ya butago ya mošima ya setlogolo jwale ge wena koko o rekiša ntlo ela ka mokagana o rekišitše le two room ela ya setlogolo wa mofa bokae godimo ga wa setlogolo bosoke ka mofa papa o bolela botse a ke re bile ke mokekolo ka ra ke tsebe mengwaga setlogolo be seja bone le mekhukhu koko ntlong ela kere mekhukhu e setlogolo se ba tšeela tšhelete ya mekhukhu a re ke o fa mokekolo a ke re ba tseba tshwantse gore ba ntšhee ba e romele mo gae bao ba mekhukhu ba sa e kere setlogolo se tšee a be ya ntlo setlogolo se tšere ntlo e tšhelete ya ntlo bentši ne le batho tšhelete se tšee a kere ke ntlo ya ngwanama jwale ka nako wena o rekiša le thuruma gaga ga ja selo mo thurumong nka wa kerile ke mo fesele yone kampe le mpolae koko wa bana ge o ka ba le bana le ngwana ga go a ba le ngwana dilo tša gage di wela go bana ba gage le ka molao ge nka re nna ke bolele ka nna ke le moremi ge nka robala ba gešo le ge ba ka baka a gone motho a tlo ba le maatla go feta bana baka ene o tsebe gore monna goba molao a o ne gore ba re ngwana kwa ka ntle ngwana kwa monna ge ba ka no re ngwana kwa mang ba re kwa moremi gore a re ngwana o wela ka gare ga dithuto tša moremi di ya moswanela wa ikwešiša so bana ba e leng gore ke ba mogala bo re bolelang ka ena mo be ba swanetše ba kry-e setseka ke sa gore bana ba tloa sekolong ba tlo iša ke eng sekolong if rena re tšea tšhelete re iša ka moo a re gane ba tla kry-a setseka bana ba mma bona ke re ba sitša ba ntšhitše mo papa bona le papa bona a sa phela ba sa tseba papa bona ba bontšhitše papa bona e le mmolai mo go bona ba sa monyake jwale nna ke tloa botlhoko gore bana ba se ka ema le mosadi ka re nna mosadi o le ba tlhalana a senke batle ko gae ra tla ra rerišane ba rawa re palelane ka taba re kere he lena le sa tlwane e tlang gae le tle le re botse gore na bothata keng
le ena mosadi o a seng ke letše letatlwa molomo wa ka re ke rile ke ile kwa mmatswala nthoa be le monyetši mosadi o wa Tzaneen o sa phela gone jwa le koko ga a ka boa a re motse ya ka o kae le tlo reng o tlo boela ka mamang ka re setšane le bana ko le monna mo a ke re a re gopoleng gore go na le lengwalo le e leng gore ke la lena la magadi a ka na le tšea ngwana a re nna papa ka bannyetši bohlatse ba re papa ka bannyetši šibu and then nna dilo tša gešo di kae re tlo re wena re go phanišitše ka lebaka la re mmago rile sa gore le sa gore o tla re dilo tša botše dife gape koko ka re mmae a batlhalana motlhalwanong papa ntle koko a se ya papa go ngwano ke ya mang ke a pepe ngwano go ra gore ke ya gabo mang ke ya gabo ngwano la tseba molao ne molao ge re e tla tabeng ya molao ka dithoto tša mohu godimo ga bana molao boima ene ngwana a ba dumele gore a se selle ke mo ke reng ge monna a ka robala le ga a ka ba le bana ka ntle dithoto tša gage di a šala monna a ne le mmage le papage papage le mmage ba bona gore dilo tšela di swanela bona ge go ka ba le ngwana motee a claimang gore dilo tšela ke tša papa dithoto tša monna ka moka di a emišwa and then ba re bana ba gage ka moka ga batle ge go kgonagala go diriwa di-DNA diteko tša gore nnete ke bana ba gage na ge ba ka hwetša e le bona mmage le papage go na le kgonagala gore ba se ka ba fa selo ba tšee tšhelete ka moka ba e beele bana ba tla ba ye sekolong ka yone fela yeo a itshwenye koko o re no o tla ilokiša and ntlo e rekišitšwe nnate se re swantšeng re se tsebe kore ngwanola o tlo feleletša a buile jwale koko re ke moagetše a ke re koko riana a ke re ka ga itlo ka kwa papae jwale ke kwa gore o tlo go rekiša wa go rekišetša matšwantse a ke re ke nna le ba ba sa nnyakeng bana ape bana ba ke bolelang ka bona ba letšatši le teyang ke ba itlama a nke ba etla letšatši a ke tsosare ke ba bona ngwagama o kwagetše koko jwale ke tlo e rekiša bophelo bo ke bophelang ke phela botlhoko jwale ke tla no bona le ke re kampa ka re tše no o seke wa rekiša motsokoko le ge ba ka go tlaiša ba kampane go tšwe bona ka mola gae ke tlo die jwang ka a re kwaneng a re kwaneng koko o morwedi ya moima wa nyalwa ga Kutumela rakgadi ya Peter morwago o bile le ntlo makgweng a ba le mosadi le bana ba baka tše ba di bakang o mongayakua and then setlogolo sa gago sa re gona ka mola motseng wa malome ya ge a tekagela thuru mo re sa tsebe gore e be e le ya gage ya go dula go ba le yena o be a tla ikgiriša gore ge kgwedi fela e motsentšhetše letseno koko o disaitile go rekiša ntlo go ya ka maele a mohlomong a hweditšeng le seemo se se beng se diragala kua ntlong yela koko go rekišeng ntlo ga senke a e fa setlogolo sa thurumu tšhelete ga senke a e fa motho tšhelete ebile ga senke a engagea le ge e ka ba mosadi ola yena a tsebang a monyetše le ge e le gore yena le morwage ba be ba ne le dikgagano go ya ka sesi go bile le ntwa e ntšhi gabotse ye nna ke e kwa mmoki e thomile gabotse e bakile ke taba ntlo ka baka la gore go bakeng ntlo mohlomong le go go botsa gore o sekwa e rekiša wena gore ke a e rekiša ke ya ngwana ka letsena kae jwang e ba hloletše nto nngwe mo go bona ene le yena ola a tšereng tšhelete a gage a aga thurumu ge le fetša la e rekiša ntle le go mofa selo le yena pelo a gage e bohloko molaeleng jwale koko bana baki ba swanetše ba go kwatele ene bana baki ba swanetše ba go bontšhe diphošo ene bothata ba batho ba bagolo ge ba bontšhwa diphošo ba bona o ka re bana ba roga ba batelela mola e le gore motho o mogolo o kgona go dia phošo a ka ba e bona a ka ba sa e bone ene ge nna ke le ngwana ke bona motswadi ya ka dia phošo ke swantše ke molemoše phošo a e diang jwale koko ge ke go thieleditše wena o wela ka letlhakoreng la batho bale
motho wa gona ga a nyaka go dia selo o dia selo ebile a sa nyake le go tseba gore na mang o tee kwa jwang mang o reng ebile mang a ka se mmotse selo gone jwale o dutse polelong ya gore o nyaka go rekiša motse wo e leng gore motse ola a so a gago kwa ba ga kutumela ke ga kutumela ka mola wena o tswa ga moima jwale ge ba go rekiša motse wa ba ga kutumela o ba botša o reng goba le gona o sa gore a ba tsene felo ke ka mogala baka ke tla ba bitša ka re ke paletswe ba ka se dumele ko o rekiša motse ya buti ya bona wa ngwana bona ba tla re o nnama ba ne ditlogolo a krishidi awa ke re ba tsamaya wa koko wa re koba koko o a ne ne motho a kuba motho ke maaka mogekolo ba tsamaya o ne bošaedi lokiša diphošo tša gago ene ge o bontšhwa diphošo ka nako nngwe ke dihlong gore o bontšhe ke ngwana diphošo ene o di tšee a ke re go jale koko re ya go kwa ge re bolela le wena le ge o fetola le ge o bolela re ya kwa gore na o motho wa mohuta mang ko re ka ke bolela o kerena pile ke tenega ke dibale ko re ke diale ke a ba llela ka mantswe a mangwe papa ke a ba llela bana koko ke a ba llela o bolelana noši mašo ge batho ba robetše go kwagala gore o bolela o kare go ne le motho a bolelang le yena jikijiki go ba le mola o ka reng go ba le sellonyana or something koko o tshwenya keng koko o tshwenya keng no koko o na le bothata koko o tshwenya keng bothata ba gage bana ba gage ge ba ka se botlhokomele o tlo o rekiša motho ona o a dulang ka gona a reng ke tlo o rekiša o tlo tšatši le leng le tlo re le tsena ka molala kry-a motho a re ka mo ke gaka kamo o tlo o rekiša jwale koko a swantse a tsebe gore moroka ga a ka rekiša motsola ntho e mo tshwenyang gone jwale ya gore a bolela noši re sa tsebeng gore ke jwale yo oketsega o nyaka gona ke hafe o nyaka o riang koko o hafa why a ke re jale ntho e tla be e toronkeile ge ke sone o rekiša ke tlo tsamaya le ditsela tša ka le ya negela ka hafa moroke ska rialo ke itshwera ke lefono koko ke phela botlhoko banaba ke a ba llela tlo re ke reng koko a tshwenye ke bana ba ke tshwenya ke ma o ka se tshwenye ke bana ba wa be wa bolela o nnoši mona wa be wa lla le mo ditorong koko a tshwenye ke bana ba that's why ko go botsa ke re a ka no o rekiša motsola wa ga kutumela mara ntho e modiang gore a bolela nnoši gone jale yo o namelela ka gore e tla be e sa nyake ye a edile nthušeng yona he lene le gore le ne le ntwe le e bona gore a liše ke bana ba ke kgopela mara o bobolele o nnoši ka re nna pelo o be o lle ditorong ke lla hihi pelo ya ka botlhoko bana ba a sone gore a ke ba rate jwale ka he bona ba se letsebe go mona bolela ka mokgwa ba ratang ba ra a ke ba rate ba ro fetola ke ngwana ka mokgwa a ratang o botlhoko jwale a ke ba rate bana ba ke ba hutlhitse ke bana baka a one ngwana a ka reng nna koko o nkereile ke le kaka ke katale mo be ke bereka le bona gaute ke ba tšea ba sane le beke tše pedi mo mmabona e le masea koko a ne nnete wa bona moroka go ne ntongwe o e boletse o feta go yona mpotse nthuse ya phoofolo ke dilo tša go tsamaišana le badimo koko ka mare nke ba file setlogolo sela sa gage tšhelete e se go kgomo ene e mpha gore go ka no be go diragala gore koko gore a feola kgomo o be a motswalela molomo ke e fa setlogolo sela sa mošimo dikgomo ke natso koko ba kano tsa ke gane ka tsona di gona dinamanyana a ke gane ka tsona papa jale nkane o wabela ola o sa duleng le yena mara go ne le batho ba bona ka mojarateng a ko o botse papa dikgomo bile a re mokgala ba sa phela a re mo bona a re mo bo dikgaitšading a re lena a ke lefe dikgomo la tlo gore ke reng wo o mo file kgomo a o fa o isae kgomo a o fa o isae kgomo ba le 3 diferese a kere a re a ke lefe jale wo ngwana bo lenao a ke re bao ke ba baholo mo mošimane wa ka wo o latele ko ba re ba baholo ba banya wo mošimane ke hahae ka mo tše a di fi motho ke ka mo a hawa ko gabe le kgomo la ntwa papa gore le ha di yone dinamanyana di gona šišileng ka di ja ka di fetša mare ke ratang ka di fa makiri ka mpa ekwa a ke re le nyaka jwang ke rekiše kereke
nka se di fetse koko le ane jale ke ne tlhalwa nka se ba ka no dija ke le tena pabe ene ke kgatla ke gore ke tle ke nya gore he ke di anto mmotšišeng swe ke di a selwa ke di ke le teng o se ka tlola re koko ha nya ke re he ke di anto ke a mmotša go ntse mara he re ka di anto a gore la gore e ka re thušana. Alright, koko a re dire so go njwale o nyaka thušo ya gore re bereke motsola kere re gane go bereka motsola fela a ke nyake go bereka motse wa batho ba go se kwane ke nyaka go bereka motse wa batho ba go kwana. Alright, bana ba koko o ka kgona go ba lebalela le bona re ba kgaleme gore ba bolele le wena ga botse jwale ka koko wa bona o ka ba lebalela koko a wa nka ba lebalela mara ba sa tshware botse hona nka se le ke tla no lla go ntse ke koko wa lena o no bona gore o itshwenya wa mmone matlho a hae nka kere ke a motsebana gane go ntse ga botse mare o dirang o koko ma tata maubane nna ke a motseba lena le jale koko mpotse ka gore šuku go ntse gore leraka bagonyana ba tlile go nyala ka kua go ile gwa tla bagonyana ka kua wa ba tlha ba tsela nna sa lebe nna bolele nnete o ra banyake ba ka setla o re ke tlo a ka dwa le lampolelela a se go tle mo wa ntate moramitla ko botse ba ka setla wa tsore wa ba ka setla hora rena ha rena hae because a kere ka mo lena gore ke ka mahae ene rena re ditlolo yena ha no re a ka re nyadisha ka mo motseng wa hae rena re o nyaka kwa mmarena kana ko mmarena o nyetswe and then ko motseng wa hae ro tsena bjang ko motseng wa hae because yena o le nna re ska tsamaya le mama or bona yena le ragolo ba le re ska tsamaya le mama so hora re ba gonyana ba yeke ha ba nya go nyala ke ra re ka re mogonyana nako nngwe fela eta a ya ga bo msadi ke a ba kuba ha bolela bona ba tla mara ka dipaki mara nna ke ba bone ka dipatšana tšeo nna ke ba bone ba itla ka dipatšana nna ke ba bone ke a ba kuba nna a na bolele gore mo ntšatši le lengwe mokekolo o bana saloko o tla re koloi ye mokeiting molafo he ke ya mola koloi mokeiting mokekolo a mpitše mong a nkgwelela ntho ke a dia nna ene tsona di a ema tsona di a ema le bosudi a motšea tle ke rohang ke le nyaka gore ke boleletse kgolo jala ke re maubane bale le bona nna phoswa ke re le re mokekolo o ne le mokgwa le bosudi a motšea ga boya kwa o tle ke mmotšiše ha bolele gore wa mpotšiša o tla le maboroso ga a boa gore o ne o tla lekeleditše matsogo la ka lekeletša matsogo ke re tla rekela coldrink ka re dimpša tša coldrink mane o rata efe mane o rata efe mane o rata semamang a tsena lepele tšea o rekela mmane a ke rohana nna a na motho nna matšetši a mabedi ko mtateng mauane ga ke rohane ga bo boa le maoto a dipere o le rekela di-coldrink a bo tla dikgotse a sa tle le yona ke mmotšiši gore na bolokoka ke no sola fela papa mauane mantši wa bona ke re mo yena ke re nka bo seko o tsamaela ruri ka re mma wa phele botse a ye digwareng a boa aga ka re ha ka boa mo apele ka se mo kgone le lena ele ka se mo kgone ke riale ha o le ka ke le teng ngwanaka mona o le mokgekolo ke le mokekolo ke a palelwa nka bo sa e le ruri ke hana mantso aka ke a bona a ke sa banyakeng ke sa nyake banna mo banna ba ba tlhalana go nna ke a tseba na se ke kobe motho ntate moreng ka mokoba go ntse mara tshwaro mogekolo o godile ene motho ga a godile go ntse a hlakantšhitše le dilo tša batho ba bošego mo go yena o ba le malwetši a mabedi ke kokwa lena motho a ka se be normale go swana le lena mathata gage ke a mantši go njwa ke kgopela gore ke le thuše mara le mohlompe kgopelwa ka gore le mohlompe and then ga o sepetše go ntse boa mmago wa bajwa mo koko right re ka se tlogele mmago wa lesego ke se ka bolela ke phoso and then koko ke kgopela gore o se kebe wa tsoga o rekišitše motsola ke tlo go thuša ka motsola and then ditlogolo di dule fase di bolele mathata a bona banna taelo tše ke neng le tsona go njwela a di nyake lešata gobane ge le thoma le ria lešata di gobatša lena ba ka mogae taelo gore le thuše le swanetše le lena le te tshware
nna ke tsebe bana ba barake ba nyake ba re jwang yena o le abutai ba sa tlwane papa ke lwa ntwa ke re le bana ba motho a ke nya gore wena abuti ho tswa ko toropo a ke re ke bomma basadi a pele re ke se ka ba koba ka bushwa tlisho ka bushwa tlisho ke se ka bolela ke re monna re nyaka o moteng awa le atlisho we ke bolela bo mahuane ba re mokekolo la motlole o rurile bale a ba tlisha tlisho ala ha ba tlishitse ba tlishitse e ke so hona o lwalo e ke so hona o lwalo pile ka ba ka dia ntwe e seng ke nahana tate moremi o ba bona ba re mane a sa loke bile ka ba ka ya fa le banka ke sa ikemishetse he ke so hona o tla le basadi a kere o tla lala o kirole di shebonyana tšeo tša mokekolo tša di metende di a jiwa di apeo banyana ba ape hape di wa phaphamala o di a metlholotlo wa re ke a bolela o a bethwa ba kubiwa jwale ka bona gore ke tlo thuša nka se kate motse ka re ke tlo re ke sa mo a bota mo ko bona baešo ga tsene ke ntwa o lala tšhaba le bana bošio ka ba ka ya fa le banka ka ra wa ntukišetse mothušo mara fela ga ke re le molokiše gore ke mokobe a se ka tla ka mogae nnete ba molao ba mogale nnate gore mokgaleng fela ka society se sae se se tlanka society se se tlanka mena a lwa le kgaise di sa tse gore o mmakišana a ba di isolo ga ba reng ba ja ba tlhankgafa ke bona gane bjale ene a ba reng a mollelang a ra o itiheka ke bona gane bjale e le yena mothonyana ka jeno a lentseleng ke bona ba kišetseng ka bona ore nko botse o koko gore o nyaka gore a be motho wa mohutamang ke lebeletše nako a mpotse ka re le banna ke a bako ba mpotse go ntse wena se o se nyakang ke eng go ntse a mpotse nna se ke se nyakang kore koko a lokiše motse ntate moremi ka nako nngwe ga re makatseng se ka ba gore ke nna ke tšeang magato ke nnoše ke tšere magato le ona still re salwa ka mogae ya o tlile le bontate moremi ba gao mo batlilo di ya ditlhare he kae so ga re thoma re makatsega sa bobedi he re tswa nna ke tswa ke re yanang ke a tswa ba re badimo ba lla ka gore koko ke mosadi ya bobedi ka motse wa mathomo koko o tlhatlhamolotse terata nna re godileng tse le gore mola motse a o sa le teng mara nene o ba tšhemo fela a tlhatlhamolola terata so no nga iwa mola o no tsameiwa fela alright a re kwane lapa le la mathomo le a go sane motse a wa se motse ke ngwanyana o tehe o tšero mabololo alright sa ga bo lena koko se dumela le nyala ngwetši ya lapa bale o tla nyala ke mangane bale ke ra se ga bo lena ba banyala bona o se a dumela sa dumela bona go rata a ke re koko motsola kwa mogalaboa gago a kere kwa mogalaboa wa gago a wa swanela go hwelela wena o le gona mara ke sene motho jwalo ka mmane ke tshwanelo gore o swantse o tsoše motsola aowa o le supa le le a ke ha e re ke le botšeng a ke re le botša ke nna bolela ke tshwanelo gore lena bana ba lapa le lennyane le tsoše lapa le legolo lapa le la le legolo ge le ka se tsoge mma mogolo wa lapa le la mosadi wa tatago wa ragolo wa go wa mathomo o tlo tsentšha mathata ka mo lapeng la bobedi onkwešiša lapa le lennyane le ka se phele gabotse le legolo le se gona ene taba gore mokgekolo mmamogolo wa lena e le go mogaditšong wa koko o hlokile thari a ba le ngwana o motee wa lekgarebe a e re gore mokgekolo ola a robetšeng wa pele a hloke motse le botša ke nna le ya go dula fase le ya go bolela le ngwana wa koko e leng gore o nyetšwe o magorong a mangwe le ya go mo thuša go tsoša lapa la mmage a ke nyake go tsena dintweng ke le botša e le nnete go ka se be le 2 go se ne 1 go ka se be le 2 1 e se gona tsoša lelapa lele nto nngwe ya lena e riang gore go be le ditšhetšherekano ke lebaka la gore mosadi o la mo a leng gona ga a lebelela lapa lela la gage a reng ditlogolo ke tše ntši ka mo why di sa tsoše lapa la mmamogolo e
go palagang one room then le nyake ngwetše then le nyaleng e be ka mola e tsošela pala mmamogolo e tla tsoša ke yena mmahelo koko o gola motende ene motse ola ko wa gago ene ke nyaka go no le botsa gore ge nkebe le koko a sene motse mmamogolo a ne motse be go swanetše gore mmamogolo a agele koko motse ene bothata bo boleng gona ka gare ga lenyalo la ge monna a nyetše basadi ba babedi go na le tlhakatlhakano ene go ne le pako onkwešiša go ntse le nka botša gore kgomo tše le reng di gona tša mogalabe di dula ka mo lapeng le lennyane so wa bona yona ntwa go swana leo tša gae di tšere mokekong nna mogala ba ka o tsamaela sherile dikgomo ba ne kgomo tše kae tsona ka nako yena na le tenne le dikgomo tsamaela di sherile le ka dinku alright a fa mamogolo a fanna ge e le gore mogalabe o robetše a ne dikgomo tša gage di a fela goba di a utsiwa tša lapa le legolo mmamogolo ga a ka ba le dikgomo le ge e ka ba tše 100 goba tše 10 a ka palela ko go boa tsoša lapa lešaka la monna gage na gape mo re bolela ka dilo tša monna wa gage a retsa awa wa e bolela yona ke gane ngwane o re bolelang ka ene ke mosadi aga o ne le 9 ya bana alright a ne le 9 ya bana ha tsene ka mohammane ka mohaka la ntlo gore kere molato nna le mmahe ha tšea mmahe a o nna le yena mmabolo mmahe ola nke nyako mo phara molato mahadi ka naka a seng ke a nthuwe mosadule mmamogolo bana ba ka fare mo nna re fotsa ke tšetše nga re sisi ngwana e o mo tšere a o nna le yena mmabololo o ntše mmabololo ko a ba tlhokofalela mmabololo ntho e di ileng ya botlhoko-tlhoko ba tloile ka bana mo ditloholo di le 4 yena ngwanyana a ne le bašimane ba 4 papa ya rena le ya kae a re ke tšea mma ka gore mmaheng ka motlowena o tla šala a sokola mokekolo a re ke a tsamaya ke re theletša bana a re ke a tsamaya mokekolo o tsamaile le ena o rile a fitlha kwa a fetša ngwaga wa tlhokofala bašimane ba babedi a wa nna he wena batho a ba tlhokofala ngwane o bana ke tsebe rona gane jwang gore nna ke diileng papa ke tse ha a tlo botša papa gore papa e se bana ba robetse o tla ko metseng kwa ko baišane ko wa ba botša rona papa o ne o tla ka baišane a ikutumela o le mo re tlo ba re bana kae ka ikutumela ke tabentsho jwale nna ka re mo baneng ba a ke kwešiše mo koko mokgalabo wa gago ka nako o ba a sa phela a dula ka lapeng la gago and then mmamogolo a se gona a tsamaile mmamogolo a tsamaile alright a nna ka mo lapeng mmamogolo a tsamaya jwale ola re o ka ya mapolantana ke re ke taba ja monna le mosading ka se itsene jwao o ka ya mapolantana ke a tsamaya le ngwana ka ka ntlhale le dilapho ka semphathe gahle jane jane ba tsamaya jwale ngwane wa hae nna go bona nna ke tšhikinya tlhoko ke re jwale ba ba o kgona go ya ha motse ola jwang o padile papa ya lwana la ntwa papa he papa ya lwala o tla ka mo next door ka mola o tlo ba bona o feta mo gate-ing yaka a ke re gore ba re o kokwa ditselane o feta mo gate-ing ya papa e mola o bona ba le ba next door wa boya ba felesetšana o feta mo papa ya tlhokofala papa o rile a tlhokofala ka ra nda yena a ke itsene ka rang ke a di o rile ngwana motswala bona a mo founela re malome o robetse napo o tsebe gore malome o robetse nto e di ileng a se yone ene le bana ba hao he ba tlhokofala ha ba bolae ke mosadi olane ba re ba bola ke na ra ba bolae ke mosadi ba bola ke ka mokgodiang ke badimo wena ba go bitša moloi nna pe ke a lwana nna ke la mmaka tše le sa bobolele mo mauang le nnetse gore mokekolo re sa re wena mokekolo wa moloi wa loyana koko o feta ntsweleo nna la mmaka tša le bobolele ao a ke re jwale koko re ka se no thoma ka go bolela taba tše jwalo di tla imela radio re nyaka go kwa ditaba tše e leng gore di a kgonagala re di bolele mo e ya boloi ya re e beele ka thoko a ke ye mo jwale gone jwale wena le morodi yago le morwedi wa mokhalabe wa lapa le legolo ga le nekwane a re boledišane ebile o fetana mola wa tlana mola gae mo papa wa tla re boledišana re reng le ka mokera a tlile meberekong ya mo gae mola memetseng a re boledišana re re le ka mogaka gatle jwale nna ka re mo baneng ba ka re lo ya ga jwang
alright bana ba gago le bana ba le ba lapa le legolo ga ba boledišane awa and then a re tsebane a le tsebane a le tsebane and then mpotšeng ka lehu la mogalabe e be ba le kae ka lehu la mogalabe wo ngwana motswala bona o mo founetse a founela wa usa bona mogolo kwa a re malome o robetse ba ke re malome mare ke malome a bomma awa o tlile le ngwana ka ba sono o tla le bana awa ha o ne bothata a seng ke a tsene ka mola o papa o ra ke bone papa o tlile a nna kwa lapeng kwa ba no rawa iba o tlile shule o ne le bana iba o tlile shule o ne le bana awa o ne taba la tlhaba ba ba tloa ba bua pulukong ho ya pulukong a sa namele le koloi tse tsa tswa sa dinamele ka bisa sa ina mo tlhethile ka thoko a wa o phutha papai a wa bua wa buta bona ke a sa phela roni o la kutumela a wa bo ya ho ne bothata yale ena mo o tlo re a re boledišane ha re reng alright koko le khula mogalabe le bile ka lapeng la gagwa ke mogalabe le mogatišitše ka lapeng le la gagwe le legolo ba le lokola ga bo mogalabe ka ge bebe ba le gona maela ba le fileng ngona ka tshepedišo ya poloko wa mogalabo ba rileng ba mogalabe ba fedile gore ke nyaka bolela nnete ba maele wo bila be le maele a santse a re tswe mogalabe a se tshubile marentse a hudile ke mokekolo mongwe re ya hile le ena mola ke ngwana makinta a re mo maena a re kutumela nna ka re nna mma o tserusadi kane ke mosadi o monyane wa tsoa re ka re ke re mogalabe a shobele motho a itshosetse gore le ka boshong kana ka hwa a re gape o khwile tshwantse re o di a thina o soka mo ka lapeng le legolo ka le lapeng le legolo alright and then ho boya thina sola re tlo apela ka yona ka ntate ka makinta wena o sa le moshare a mmotsa nne ho boya kokwa re tlo diela koko ditente wena wa tsena ka thina o so ra bolokela ka mogala bo le shupile le mo a bitsa mmatsa malome a bitsa ngwetsi ya manae a ga ba bitsa ra shita ba shiona pe mampai uru ba re lushupa a re nka soro bala ka tenteng ke ya hile motse ke robalana ka wana go sana nyaka o tla nyaka ka wala re mara ka tshwane nna re tseba khale le mmabila be jwale ke tswela hona mosadi wa ha bolela ngwetsi ya mphana wa bana nako ngwe kuku rena banna go ne dilo tše dingwe ga re di dira a di right ene sa go kuisha bohloko go gore ka tšatši leo go tlabe go robetse wena o le monna go ne nako ngwe ba re lentšwe la mohu ga le tshelwe sephetho se se beilweng ke mohu ga se tshelwe fela go na le diphetho tše dingwe le mantšo a mangwe a bahu a re ntšha tseleng and then re ka se dumele gore mantšo a gage a re ntšhe tseleng ka lebaka la gore ba bangwe batho ba tšhaba go tšea maikarabelo le go latela nnete e le ge ba tšhaba basadi ba baneng le bona mogauso so a ke nyake go go gatelela kudu ka ge o re ba ile ba mmotša yena a re wa e bona go bana ba gage ba lapa le legolo ntola e creata lehloyo gore mmane o ganne ka tate mmane o ganne go bolokela tate ka lapeng la borena mmane o ganne kore bana ba le mo ba leng gona ge re ka ba bitsa batla mo re tlo kwa ditaba tše kgolo tše e leng gore a re di tsebe wa nkwešiša ene ye nngwe gape ye ka dirang gore ka gare ga lapa go be le tlhakatlhakano ke yona taba ya go swana le yona ye re bolelang ka yona gone jwale mo ya mokgalabe wa gore ka bo yena a tseba nnete a tseba gore dilo di eme jwang yena ka bo yena a re mpoloke so jwale yena le yena re a le tlo re monna la re ke bolokwe ka kwa mosadi wa ka o kae ka rurile a tlhokofala mmabololo ngwanyana a butša baaishane a tla ka baaishane ba ra wa kutumela mo a petse ba re mokekolo a o robetse mokekolo a ka robala jwa o boloketswe ka e mokekolo wa mathomo o boloketswe mo haimo ka lapeng la gage awa ba fitile fela a fetela dirapeng a itswa kae mmabololo le hule le kae le hule le mmabololo ko ngwanenyaneng jwale mokgalaba ra ka sere mokgalaba a thoma ba le ba re agileng le bona yena mokekolo be ke mmolela ke re ngwana makinta
a re mo wo mongwe wa mojapelo a re ka re ba o founetse gore mokekolo o tlhokofetse ga re ko Kutumela o fitlhe gore a wa iba gore a tsebe difounu tša gago nka ba o founetse mmataba ke sekete a ke ka nnete ke ba ya ko Mokgalabe fitlha ko Mokgalabe pepe iba nna ke kry-ile founu yape ba re mmankgadi o tlhokofetse iba gore a tsebe difounu tša lena o tlhokofetse le ba re o tlhokofetse Maloba awa mo founela re e re ke mo founele ke Mokgalabe o founa mosadi o a le mo le ngwanyane o a le mo o ba mo founela le mo nna ena be ke sona be ke ile merogong ko ke no tloa ba be ba ne le bona a fitlha a founa re o tlhokofetse mma jwale a re polane ke mo nyaka mo hae ke Mokgalabe a kere mosadi o ke mosadi ya ka o ke mo nyaka mo hae dipolo kwa ditle mo hae a re kwa ya ka setle ke tla bona polane gore ke tla diang ka ena a se atle ka nnete o mo rwele kowe a tlhabela kgogo Mokgalabe a lara mosadi a ka tlhabele dikgogo nna ke ne le dikgogo a tlhabela dikgogo ko ge o bane dilo be di sa tsamaye ka tshwanelo ga a tloa ko moshareng o ile ko ngwaneng ga a tloa ko ngwaneng o tla ke ditšhelete di apaya mapele koko mmamogolo wa bana ba gago mogala ba gagwe ba ne dikgomo o bolokilwa ka go tlhabelwa kgogo kwa ke re bolokile ke ngwana kwa and then potšišo ya ka ke gore ka morago ga gore ba lapa ba begelwe lekhule a gone motho wa ileng a ya kua go a go bolela le morwedi wa tatemogolo gore taba ye ge e le so a re ilokiše ka tsela ya gore mokgekolo a tle ka gae mogala ba tla kgone go mo ilela le ka gae ba lapa bo mampapa ba lapa ba ga bo mogala ba kere ge e le gore ba gešo ba fedile ke ne ba agelwane nka bitša moagelwane wa ka mola le ba ka mola ba mphelegetša wa nkwešiša and then ra ya kowe go ya go kwa taba gape lekhu ke taba e thata ene ngwana wa Lekgarebe a ka se boloke mmage papa ga a le gona mme o molokile le mola hae mola re ntšeng mola re ne le ba tlometsana le ba shwatlhedi le ba moeketsane ke ba rangwane he ka ba tla ko rena ba re tla ko ngwana ra mamola a senke ba ba botse selo ba tlole bjala ka Mokgalabe a botswa ke batho fela ba re mokekolo robetse alright Mokgalabe wa gago koko ga a ilela o ile jana mahae a ilela ka lapeng lefe lona le lennyane ka lapeng la gago and then batho ba be ba etla go kgotsa lekhule be ba etla go le kgotsa ka ga gago ba tla go kae ba be ba etla a senke so se motho papa alright lena le batho ba ke gore ke nnete le kgolle go boloka mamogolo wa bana ba gago le gahlane le bona ka dirapeng nna Rodian papa ema a ke kwešiše Mokgalabe ga a ya koko le yena a ya bana ba ba lapa lennyane le bona ba ya family a ya family ka moka ya bo malome ya bo mmamogolo alright ke ne potšišo lebitla la mmamogolo wa bana ba lena la le tseba le bontšhitše ke mang a ke re ngwadile mola so boto ya teng emang le bontšhitše ke mang bona ba le tsebile ka nna ke le ka ha ke ya go tlhaola kwa mabitleng ka le ke re ya la Kutumela ka ke ba lamola so ka le tlhaola ena le ra gore le mpotša gore ngwana koko o bolokile mmaga nnoši papa ga phela papa e ba phela and then go hlokile le ba family ba ba ya Marble Hall awa ba ya ba bodise ke ma ka re papa le ena bao ba no utswa founu ba sa founele papa ba utswa ba tlhaba ke kgala ba mmotse maubane nko tsene mo a ke kwešiše yale a re tsa šitše yale maubane le re nna ko ya ha motse kwa batho ba sa nyake ba sa mpolesi ba sa re a kampe le mpolaye mara go wena o ka re o rata go hwa man le kwa ditšheleteng kua o ile ka mara ba mpolaya la ko ba ba kgonyane o re nkampane ba mpolaya e seng ka maka mauane nke a bolela re bokgonyana mauane bokgonyana o raketse ba ba kae a bolele batho ba modimo go ntseng ko ba botse nnetema le ska na pala re ka re ke rata mara dingwetse wa di raka yo o di emelela ka samboko ka 4 dingwetse
o ge ba tlitse magarebe masogana a širuge gore ba kgone o ntšhane ka fao ya mamonyako moroka wa lefora lena se se bana gore le ntshege moroka le re a se ke loki aowa banna taba batho ba ke thata mara nna ke dumela gore morwedi ga ba boloka mmage ba bangwe ka kutumena be ba le gona lebaka la gore ke bolele so moroka ko goreng ke le maubane so nka no fapana le ba bangwe ga maubane mara go ne le ba ke tlo kwanang le bona ene ba mohlomongwe morwedi a bolokileng mmage le bona ke ba ba tšeang koko ka mogo le yena a mo tšeang a ke dumele gore lo mo one wa ga kutumela ba se gona ka gore a ke dumele sa mathomo maubane lehu le ka no ba mmabolhole and then ba tlile go bolokela mo bokoko ba dulang sa mathomo mo bokoko ba dulang ke naga mošate and then mošate ga go ne lehu le a begiwa and then ge lehu le fetša go begiwa ka tšatši la poloko ba mošate ba ba gona batho ba mo nageng eo ba ba gona potšišo ke gore ge e le gore sesi o bolokile mmaga a nang noši kua ga gabo mmage o ra re batho ba beng ba le gona ka moka a go no e leng gore like o ile ba le mogopolo wa gore a founele monna wa koko goba mo gongwe ke sa tsebeng gore go ne ye nngwe le sa re botseng yona mara nna go nna kore koko ga e fete gabotse wa e kry-a e fete gabotse ke kwešiša gore ge go ka robala mokgekolo wa gešo ka sega ga borena ba gabo mosadi ge ile gore be ba te phepele ena santse ba tle ba re botse gore re paletše ke go fepa so ge ngwana le garebe a be a tšee maekarabelo gore ke boloka mma tate a phela a se gona ke kwešiša re go ne le tše dintše di kabeng di le gona tše dingwe meebila ke re sa fitlheleleng gore re dikwe mara koko šo gona koko mogalabo wa gago ka boyena lebaka la gore a seke a ya mabololo gare ga beke le re ke taba gore ba sene tšhelete tšhelete ba se o tlhoka tšhelete ebileng mogalabe a se ba mmotse a kere bo boditše tšhomi ya tla ke moaišanana mola ya ko mosamokekolong o ke re o phela rarolola ditaba a o mmotse a re mane ke kry-ile founu ya iba kwa o re mmae o robetse mokekolola ra tse o re tla tsena ditabeng e re ro reka airtime mola re tšee founu re iše ko mokgalabeng he re iša ko mokgalabeng a re o bolela gore iba o re ga a ne founu tša lena la ntshwara a ne founu tša bo mokgaleng tla ba a natso jwale ke ntho e bile a reregile gore a founele jwale potšišwa ka šikoko mogalabo wa gago ge yena a robala o robetše e le ge a re yena mosadi o la a sa etsena ya gage goba le gona ka morago ga poloko ge batho ba fetša go phatlalela yena a senka tsamaya go bona lebitla la mokgekolo mogala ba senke ae kore he re nyaka o bea straight ke sa mo emeletše ngwana a gae ga motse a mmabololo mokgalabe a gana ka yena family be le gona mara mokgalabe a sa dumele gore nna nka mošala morago ka molata ka re boya ka mae o tloetse dintlo a sone gore o tsamaile a sene sa gae mokekolone bantse mokgalabe a yahile o fedile a tsamaya re ke tsamaya le ngwana jwale o rile ge o tlo tla lehu ba tlo mmotsa mokgalabe a re mo wena a tla paulega yena ngwanyano a sone o bega lehu leo saterta se ba rembe ke tlang wa boloka o bitša motswala e kwa gore motswala e tla re o tlhakana ko kae ka re tlere motswala ya o tlhakana le yena ko re ya hile ngwana a motlhoka a tla ko gore ke saterta a ke re tsebo ra o boloka ka saterta se setlang a tla ko re na re iba ba mphonetse mola o rile ke tle ko go yena re tle re bolele ka rakgadi wena rakgadi ba o boditše na o ra mogala wa ka rao nna ke wona ke tlole maloba ka ngwana mojapelo ga a tlompotse jwale ga ba sa bolela jwale a founa iba ka re ba rile a tlhakane le motswala re motswala o ko kae ola rawa ke mola a le sete mo rile re tlhakana ona mo mokanong
ke kgale ke ntši koo a ra wa ke sa tla kowe o ka nna wa ya ga o ye ko kae ke ola re ape jale ke kgale ke le moodiejwa mara wena ka re šifa o tlhetlha le nae o botsa batho lekgola rakgadi wa monna o mmoditše na ga a mmotse gore o ne le yena ka moaka o mmoditše na a re o wa ke nyako o tlwa sele ka yena ke tlo ipolokela mma wa felela moo ola re mara motswala o di botse mokgala bo mokekolola ke wa gae a felela monna ke re nka se tsene ditabana tša bona ke ditaba okay ke nagana gore lenanego le re ka se lefetše fa bone ka se fela re tlo mo kgopela koko re tlo nyakana le yena ge e le gore o thieleditše goba o bogetše a te kopantšhe le rena lebaka ke gore koko dilo re duma gore di be gabotse di bontšhe gore lapa lela la mogala bola ke lapa ka lebaka la gore gora gore le bona ba paletše ke go boloka papa go bona goba ba tlile wa o tlile ke re mara a sa mo lebelele ka matlho le o tlo motlhoba sa motlhogo le re a dirapeng ke re o phanne le dikoloi alright eva o begetše ke mang lehu la papa ke ngwana motswalae lekgwathi mo Terifante wena wa mmotse ka gore a le kwa nna ke tla thoma ka eng alright moloi ke nagana gore re swanetše re ilokišeng se ka se felele ka mokgwa dikgomo tša lapa le legolo ba di rekišitše ba sa le gona ka le ka dipudi ka moka bile be di thotha ke yena o di dinku mogala ba sa tše se le gore a ke nyako o tloela selo mo le tle le tshwenye wo le re wo o jile kgomo tša rena wo mollo matše kgomo tša gae o re wa dija o re o diang tusi ene le ntlo a senke a tšele ka lesenke mokhalabe ba di tloetše ba re ba loko mogala ba re e tla letšeng ntlo e diawa batho ba tlo utswa masenke ba tlile ba tlhatlhamola ntlo ba tšea mafastere ba tšea ditšhipi ba tšea ka moka tša ya mmabolo a senke ba tloelele le rathana mo a re a kenya ke selo ka he di wa le tlo re di tšereko so ka morago ga lehu la mokgekolo wa moghalabo a senke ngwana ga ga etla mo gongwe go no bolela le papage ke re ba mo feta o ka tla kwa ke tla bontšha gore motswa ba tsena ka ona nape ke mo tseleng ya di-taxi ba mo feta ba dia manyalo papa e šuntše mo sethareng wa mo feta ka ne a dumela papa a ne re a mo feta fela le mbagwa le bana ba bagae be ba etla ba o role o fitlhela ko tlhokofeletse ke 5 ya bana wa lekgwathi a mmotsa re eba mosadi o la kwa ka se tloe lefisano a tla ya bana ba hao mone wena nagana mekgwa ya gae yeo e diang malome 5 ya bana banna lehu le bohloko banna malome ka kapa moroka ke nagana gore re swanetše gore re tle re gahlane le Eva le mme o ba bolelang ka ena ka gore a re motsebe ke nagana gore santse ba boe taba ya bona ke šoronyana wa tseba go se sepediše dilo gabotse go a tshwenya ka gore re fetša re dira diphoso koko o nyaletšwe ka lapeng le lefe wena kana ka moela le leholo o nyala ke yena mmago ke ntše le yena o tlo kere yena a ke tsebe sisi ya hae a ke tsebe fotseka ya hae aowa nka mosotla ngwano ke setšha ke tšero le ngwano hae yena aowa mokekolo wa modimo aowa a senke birane gore ba re ke mohadikane le mohadikane ba rohana šibale aowa kore mogalabe o paletše ke go ntšha kgomo go a go boloka mokgekolo wa gage o rile a tle hae nka se mmolokele mapolantane nka se mmolokele mapolantane re yahile motsa a tlae ke mosadi a kutumela ha tle hae mara moroka eno be re mogalabe ga a sa phela ge mogalabe ba phela re be re tla mosola le yena
lebaka la gore re mosole ke gore ge ke ne le mosadi a le ko baneng gore a le gagabo a hlokofala ba gabo ya ba mašaedi a go se romele polelo semmušo ka keno ka ekwa ke swanetše ke bitše magagešo ke re banna go ne le tabaše e fihlile molaetša gore mokgekolo o robetše kua baneng kapa kua gagabo mara ke tla ba ko gore ke le mogala ba gage ga ke hwetše polelo semmušo go tšwa go ba ke swantšeng ke hwetše go bona ba gešo ba tla re ge ba nkeletša ba re a rieng mohlomong ke bobruru gore ke borangwane ke boramogolo ba tla re go tla tšwa ba babedi ba ya ku ba ya go netefatša nto e re e kwang ka mabarebare gore na ke nnete ga kakang kapa ke maka ga kakang jwale ba gabo mosadi ola ebile mašaedi go se tliše polelo semmušo le ba ga kutumela ya ba mašaedi go se nyake go tseba gore jwale ge go le ka mokgwa go thwe mabarebare a re ngwetši ya rena e robetše go tlo diragala eng ge nkebe mogalabe a phela ke be ke tla mmutša mohlho mongwe be a tla mphenya ge a ka re ke ba rometše ba fitla kua barakwa ke ka baka le gore senkeng re no tsena selo ka baka la gore re tšhabile go poulega go tšwela pele mara kgorotšetše pedi ebile mašaedi ka moka ya wa bona ke ntho nna ke tepotšišang gore kgoro wa botate e gona gape motho ga a bolokwa go ba kgoro wa botate go ba kgoro wa ga bomme so ene ge go le kgoro banna ba galabe ba kgoro ba dula fase ba bolela gore taba e ya poloko tshepedišwa gona e ka ba bonolo ge re ka isepediša ka tsela ye so go sepediša dilo ka tsela ye so a go nyakege jwale ye e a makaja ene gone jwale lapa le legolo a le gona ene motho ka segaga borena maobane lapa la morodi ga le boloke ke segaga borena sejwalo lapa la morodi a le boloke morwedi o bolokwa ga gabo o bolokwa lapeng la motswadi ya gage ga se a nyalo seng gore mmage a ye go bolokwa lapeng la morodi jale monna ntlhadile monna a hladile jwang koko a ntlogetse jale ke nna gaešo ga geno a ke re ge monna go hladile koko ka segaga borena santse o nyake motse o dule kua and then re o bitše ka fana bo monno ka jalo sa a retse a ke re o ngwetši ya batho ene ka segaga borena kgadi ga e bue gae kgadi a e bue le gagabo yona kgadi ge e ka nyala ya ntšhwa motlhobolo ka mo ya bolokelwa ka mogare ga lapa dilo tša bana di tlo senyega ai da wa ratse di swatle nna ena ka ra kwa bati le re ke kuba ba khonyana a ratse yeo ya ba khonyana e tlogele koko re tlo ilukiša taba e thathaši ye ke ye koto taba e thathaši yo ba ke kuba ba khonyana nka rola ke nyaka dikgomo ebile rena re tšere ka 5 cent ka jeno ba tšewa ka tšhelete ka bahana o botše mokgonyana a tšiše dikgomo koko wa dinyaka ao tša nnete ke ramtate maubane ke re nkaro ka jeno le ba tšea ka tšhelete ka nna re tšere ka 5 pond ya ka 5 pond mara re ntšišo fa re thuntše ditlhogo bjale nka e hana batho ba lefiswane ba e leng gore ba tseba morwedi ya tate Aus Eva re thušeng ba gešo le re kopantšheng le yena le Aus Eva ge e le gore wa rekwa le ba ba mo tsebang ka kua mmabololo a ba mmotse gore re ya motsoma ka baka la gore e mpha gore ba bane founu tša gage ba mo fe difounu tša gago maobane di-phone number tša ka Aus Eva go theeleditše kapa lena le tsebang Aus Eva di-phone number ke 072 930 7400 072 930 7400 nke a mphouneleng and then re kgoneng go kopana le yena re tle re boeng mo kalabone nke re tle re kweng tabatše gabotse gore di tšwa kae di ya kae moroka nna ke a go leboga maubane le ba gešo ke a ba leboga taba re tlo e feleletša ka labone ke lebogile kudu ba theeletše go sasa maga gešo ke tšatši la go ya nokeng ba le ba nyakang go phetha
ke nna ke tlo ba iša nnokeng le ka tla nke re ye nnokeng re o phetha re tloshe mathata ke a leboga montate Maubane le ka dikgokaganyong tša leago.